This coming Friday ngizobe ndisebenza amabhengela ngokusezingeni. Lo nyaka lo sikuwo ngunyaka la khona sisisho ukuthi sesikhulile ngoba unyaka sesiwuqedile thina. So Friday sobe niqala ndiwasebenza amabhengela. Abantu kade bekhiphile imali ngoDisemba besithi baza kwi-event ebendiyenzile. Le event ebesithi siyayenza. So kwacaca ukuthi abantu abaphumelelayo bancinci. Abantu sebeyazibuyela manje bayakhala abantu. Abantu bayakhala. Ndisazonipostela ama-video kakhulu egroupini. Ndisazoposta nala ku social media. Ngifuna ukubonisa nabantu ukuthi apha andithethi nje ngomdlalo. So nizova ukuthi abantu bakhala bathini. Uzivele wena kwi-video enzobe ndiyipostile izobe ikhona la ku YouTube, ku TikTok, lama video lama voice note. La khona ngincokola nabantu. Yabo. So ndisazowaposta. So bafowethu not ukuthi ni-expose indaba zabantu, nifuna ukubonisa nje ukuthi into ebhengela into ekhona. Ibhangela likunikeza ilakhi. Eyo nje into ofuna ukuyazi, ibhangela liyakuprotecta. Yes, kuzoba nama upside down. Akusho ukuthi angeke baze bakuthakathe. Akusho ukuthi impilo yakho yeniyovela ibe mthebelele. And in promise impilo emthebelele bafowethu. Impilo inama upside down. And mina mekusuke kwenzeka ama upside down, ndisuke ndisazi kahle. Even don't get benifone labantu one by one ukuthi hayi yabona manje kuzokwenzeka so kuso ndime kumele nilungise. And if ndiyanibiza ndithi thina abantu bebhengela masihlangane, asihlanganeni bafowethu. Akuhlangane. Kungabi into ukuthi xa nithi nibiza abantu abantu baqale ngoku sebene problems ezininzi. Oh hayi ibhengela mina ndifuna linikeze imali yokuya kuSimba ngenze ndiye kuSimba. Phuthuma uze kuSimba ngoba xa nisuke ndinibiza ndisuke ndiyazi ukuthi ndenzani. Kule Friday nzobe nikhuphuka ngokusezingeni. Amehlo azobe red, like red ngoba nzobe nikhuphuka ngokusezingeni. Sobanikeza abantu into yebhengela ayikancinci. Lamabhengela la sesetyenziwe ningawabuyisa bafowethu ngoba phela thina sesikhulile, siwuqedile unyaka. So abantu bangawabuyisa abafunayo. Umuntu ofila ukuthi hayi awuthi mina ndiliphindise kuSimba. And umuntu angacabanga ukuthi kwinto yebhengela bafowethu xa ulibuyisa okanye xa usithi Simba ngicela undenzele ibhengela elami lilahlekile. Ndizobe ndikubuza imibuzo. Ibhengela akulo lami. Kunabanikazi bebhengela baqala kanje. La baqala khona baqala kanje. Andizude nibe ngichaza kakhulu ingakho ibhengela lami ndilithemba kanga. Baqala kanje. Andizude nibe ngichaza kakhulu. Uyabona? So kunabanikazi bebhengela abenza umsebenzi. Baphinde babuyise nereport ukuthi kwenzakalani. Xa sisuke sikhuluma ngebhengela, into ehlangene noNkulunkulu awuthakatheki lula. Mina nisekho kwi-level yokuthakatheka. Uma ngabe unebhengela awuthakatheki lula. Not ukuthi usuke nje ungekho at all kwi-level yokuthakatheka. Uyayibona? Mawusuka uthi unebhengela. Hayi ukuthi usuke ungekho kwi-level yokuthakatheka but awuthakatheki lula. Disho nomuntu okuthakathayo ngoba la sikhona sila. Even ngisho nomuntu okuthakathayo ziyambuyela naye. Ziyambuyela. So kulonyaka lona sikhuphuka ngokusezingeni. Nomuntu othi alifuna ibhengela ungasijoyina molifuna. Sikhuphuka ngokusezingeni, bethanda bengathandi. So abantu abanixelele izistory bezisholo bona bafethu andifoneli noyi1. Kunabantwana bami la understand abebhengela
andifoneli ngisho noyi-1 ndibe ndisithi qhatha abantu uthi andizenzi izikeshi, isikeshi andihlali, abantu baxayekile la phandle. And ispirit siyasebenza, uthanda ungathandi. So mna I'm one of the people omamela uNkulunkulu, ingakho into masendiyithethile isuka izoba njengibinjalo. Ndisho noba ningayithetha ukuthi mhlawumbe ikusasa, ndisho noba ungangayithetha ukuthi ngo-2027, ndisho noba ningayithetha kuyipast yakho. Kunabantu abaninzi la endibaziyo, kunabantu abaninzi endazi isecret ezingazwa ngisho nazi-partner zabo. So zininzi into endizaziyo, i-most andisazithethi kakhulu but ndiyathetha, but andisazithethi ngoba yazi ezinye izinto mawukhulela kwaspirit, ndigqitha nje bafowethu, mawukhulela kwaspirit ubona into ezininzi. Kunabantu abasuke koTanzania bezothakathana noSimba eSouth Africa, uyabona. So ndibe nama-attack amakhulu, bengikade ndiyikhuluma nje namhlanje nonkosikazi, bekuyi-birthday yami by the way today, yabo, njengoba nizalwa ngeFebruary, uyabona. So besiyikhuluma le ndaba. So bafowethu, Friday so sibhizi ngelento, ndobe ndibhizi ngebhengela ngokusezingeni, ndikhandela abantu amabhengela wabo, izinto ziyokwenzeka. And nje molifakile ibhangela iba nebelieve. Luhambo lento, luhambo kwanje angizothi ngicacise ngoba la ndiyazi ukuthi ndimanyelwa kakhulu ngabantu abathweleyo, ndimanyelwa kakhulu ngama-satanisti, ndimanyelwa kakhulu ngama-occultic, ndimanyelwa kakhulu ngabantu abapowerful ngendlela zabo. But mina ngithemba uNkulunkulu because sendlule emililweni emininzi, yabo. So umuntu osuke sithi yena nje umuntu osuke sithi yena ufuna ukuzothakatha uSimba or anything, usuke uzimoshela ngexesha. Andikhuluma ukuthi masowude wasuka la usuka khona wafikeletsa kwami, because lento uyibona la efonini yiyo, but uma ngaba sonibona straight uzosho ukuthi hayi Simba nguwe lo, but ubusiva nawe ukuthi hayi ndiyayifila le ndoda le nguSimba, and uzobe ungazenzisi mntana sekhaya, kobe futhi unganguye oqala, unganguye okugcina. Abantu zebendithuka xa ngisithi ubrother Enigma akana Jesu. Yazi abantu bathini? Abantu bathi hayi wena Simba ngoba uthetha ngezigodlo umaze lapha uNkulunkulu. Kukhulume uNkulunkulu straight. Emva kube khulume namasentithwini, uzoyibona ivideo ikhona nje la ku social media. Ujonge inyanga, ujonge idate. After few months ubrother Enigma waqala wathini, wahamba oDr. ogogo Maweni, uyabona, ehamba inyanga senzane. And I knew a problem ga Enigma. I knew ukuthi if uEnigma ndingamsebenza ngalendlela le uNkulunkulu andiyalele ngayo, ebezoba more big. Akusho ukuthi mina kufuneke mendikusebenzele ulingane nami or bengaphansi kwami. uNkulunkulu onto suke kunikeze yona isuka izoza kuwe, onto asuka kunikeze yona. Uthi hayi umzekelo wena une-1 million kwi-account yakho, uSimbi yambona ukuthi even isho no-100 unzima or 500 or 10,000. Inhlanhla yakho uma usetshenzwa nguSimba isuka izoza kuwe mntana sekhaya. Akekho umuntu ayidalula ukuhlupheka, akekho umuntu ayidalula ukuhlupheka. Ngizoloko ndinicengisa abafowethu la kwibhengela, ngizoloko ndinicengisa, ngizoloko ndinicenga, ndinicenga. Akhona vele amaxesha okuphelela ukuthi uve na ukuthi ish sekudala nicenga, sekudala nicengiswa,
akhona amaxesha ukuthi umzimba ube buthakathaka because of izinto esibhekene nazo eziningi. But i-protection ebhangela abafowethu, ibhangela luwenzile umahluko ebantwini. Ikhopha nje net, only ikhopha iwenzile umahluko kakhulu. So guys, ngifuna ukubonga kakhulu bafowethu. Ubufakazi ngisazoqhubeka manje ndibudlala, cha kuphela asithole izikhathi guys, asithole izikhathi, izinto ziningi. But ubufakazi ngizoloko ndibudlala, olive ngizoloko nibangena, ndisho even esikhathi sokuprofetha ndike ndithi hayi awuthi ke nilethe iziprofetho. Sometimes anitholi izikhathi, ngakho ngingena ndiyaphuma, ndiyangena ndiyaphuma kwi-live ndithi ndiyabuya, kungabi sabuyeka because mina aniqonda umuntu obusy unesikhathi sonke. Umuntu obusy nje ngeke umthole nesikhathi sonke because already lo muntu lo ubusy lo. So kusho ukuthi isikhathi nje akasifumani isikhathi esi-enough, uyabona. So abantu abakholelwa kwibhengela nasebantwini esebelithathile ibhengela, qinani bafowethu. If ulilahlile ibhengela kwenzekile ukuthi nawe xolo nje. So if ulilahlile ibhengela kwenzekile ukuthi indlela inde, into endiyicelayo ndithinde, into endiyicelayo ukuthi undithinde if indlela ibende. Simba hayi indlela ibende, asoze ndikubuza imibuzo. Mna I know even naxa kuzobheda izinto ndazi before because everyone unebhengela, akekho ningamaziyo, akekho ningamaziyo. Ndazi family yakhe, ndazi ngisho nalahla la khona. So if into umuntu uyenza, xa isenza into uyenza ngokwenyani, let's say masike sikhulume ukuthi xa nithi ndiyabazi, because mina ndigqithisa nje kuphela imessage yespirit. Andike nikhulumele abantu abanebhengela abaze kum kakhulu. Ndifuna ukubonisa nje ukuprova. Angenze nifonele abantu mina esenibatshele. Ndifuna ukuprova. Lo live lo ngawufaka nasegroupini, bayayazi into endiyithethayo. Everyone onebhengela osefikile kuSimba uyazi ukuthi ndimtshela ngomndeni wakhe, uyazi ndimtshela ngomzi wakhe, uyazi ndimtshela ngento ezibhekene naye. Ingakho ndithi akekho umuntu onebhengela eningathandazi lutho. I know ukuthi ezinye intetho sometimes ziyabawisa abantu, but le ngayimela. Ndingayimela futhi ngabantu nawo bonayo nje abazizikhulu most abanebhengela, abakhulu nabancinci. Ndingayimela because ndibatshela yonke into baze babuze naba Simba kanti wena bathi ndoni konje uyastoka. Akunamuntu ondimstokayo, ustokwa uNkulunkulu because uNkulunkulu everywhere. So onokholo oluncane xa nisithi ndazi everyone uzothi hayi Simba mna awukakezi kuma umntana sekhaya, ulokushalaza, ulokuhambela kude, usuzela phezulu, awukakezi kuSimba. Asebezile banyathele esigodlweni, bayazi ukuthi la ndifuna uqale njonge khona kusekhaya apho ahlala khona. Bayayazi ondwe, ndikuchazele yonke into ngawe. Ungazange ubunicacisela ukuthi hayi mina Simba ndisuka eFloslo, ndisuka eKagiso, ndisuka eKrugersdorp. Ungazange unicacisele anything ngoba 1500 wakho wokuthenga ibhengela, I don't believe ukuthi kungaba imali ukuthi nami ndokustoka ndibe ndithi hayi ndifuna ukwandisa abantu. Mose ukuthenga ibhangela ulithenga uyi1 umntana sekhaya. Ndinitshele nje nyani ulithenga uyi1 ngoba ufonela uSimba uyi1 bengekho abantu, singekho kwi live kanje. So into yebhangela is one of the thing engingabona ukuthi into eningayiyeka manje.
it's one of the ngenye yezinto eningaboni. I know ukuthi and kumele ukuthi ndinikeze izinto ningamane nigodla nisithi hayi into ethila ngeke ndinikeze manje, into ethila ngeke ndinikeze. Umuntu ongathi yena nimazi ngumuntu osuke engakanyatheli la usimbe esuke khona. Apha ndiclaim lapho and lapha ndidlali lapho. Yabo, mina abantu abaninzi bayazi abafika esigodlweni, bayazi kwindawo kwidolophi ngedolophi. Ndikhuluma from Joburg, from Joburg ngathini, from bathi ndoni, from Cape Town to lapha eJoburg, from Eastern Cape. Uyazi ukuthi umuntu before mendikujongela into zakho ndiqala la uhlala khona, sibe sesiqonda ke mina ke guys nizonixolela mna kufana nje naxa niprofeta, angeke uzonibone niprofeta into ende. Ndingathetha ko live uzucabanga ukuthi nithetha kakhulu. Yes, ndiyathetha ngoba abantu bethetha, but xa nisuke ndijulile ngawe ndiqondana nalento sibhekene nayo iphelela lapho. Yabo, andinawo nje kwamagama amaninzi. Yabo, kude weNkulunkulu aniphe ngakhona. Yabo, if uZuma ngesikhathi benithetha nisithi uZuma uZuma kusho ukuthi bazom-attack and bayam-attack ngapha e-Eastern Cape, bamvale e-Eastern Cape ngoba phofu bamshaye e-Eastern Cape. KZN beseyivalwe yonke. uZuma zakuphela ngisho no 2 weeks washintsha ubufakazi wathi nobufakazi obungangendlovu. Yabo, it's not his prophet oziphelele lapho mntana sekhaya zininzi. It's just I know ukuthi ufuna ezininzi, angenze ndikunike ngentando yakho kwamanje because nawe awukakenzi into mhlambi nami endiyifisayo. Kunabantu abaninzi abangakanifollowi la, but abantu bajahile simba sinikeze iziprophet, usinikeze iziprophet. Yenze nami into ezonijabulisa. uNkulunkulu ingakho esithi ingakho kuthi uNkulunkulu akalingwa but mlinge ngento ezinhle, uzowabona amandla kaNkulunkulu. Zindoni izinto abantu abazenzayo ezindijabulisayo. Phela funeke nawe ihlozi lakho lijabule la ukhona, funeke nawe uNkulunkulu wakho ajabule. Ingakho abantu kuba nezinto abazenzayo, especially abantu abaspiritual. Ujabulisa ipower yakho, ujabulisa la khona wazi ukuthi nansi into ephethe impilo yami. Uyabona, that's why abantu kunezinto abazenzayo ngokwezispirit ngokuhlukahlukana. Akukho la khona kunespirit ongafika nje kuthulekile kuthiwa kuyafana noba siyenza kuyafana. So njengoba nikhuphuka I so believe ukuthi even nama price, because nifuna ukusebenza kakhulu abantu abathwetyulela idlozi. Guys, kanike nizama uyiphakamela ondwe. Abantu bayawathwebula amadlozi. Yabona abadokotela bathi bayathwalisa, abanye babo abadlali. Ndifuna ukutshela nje straight, not ukuthi ndithi bonke, abanye babo abadlali. Bolithwebula idlozi lakho uyo ngaba sathena u210 kungenzeki kwanto. So ndifuna ukusebenza kakhulu futhi ngama price aphansi, ngama price a very very low. Abantu abathi thina Simba sathwetyulela idlozi. Okwesibini ndifuna ukusebenza okukhulu. Hayi, yabona lokho kunzima kakhulu ukuvala umthakathi. Ngizobe ndikwenza ngeprice very very low. Ndithinde la ku February, ndithinde la ku March, iprice yami izobe very low. Andazi ke after March ukuthi kuzobe kuphi, because I know ukuthi lo msebenzi lo usuper expensive, very very expensive and ucosta a lot. Ngoba even nami xa ndiusebenza ingumsebenzi lento, ingumsebenzi. Ngoba khonapho kusuke kuvele kumele simazi ukuthi ngubani lwathwebula idlozi. Khonapho ungathatha 2 days, ungathatha 3 days uhleli kwami.
ungathatha 2 days, ungathatha 3 days, ingumsebenzi. Ngelakho baniphila umfula eCarltonville ngoba ndisebenza kakhulu nangomfula ke mina. Yabo, not ukuthi nizazi sebathakathini, I know ipower yami ingakanani mina. Ngeke uzunithinde nje, ngeke uzunithinde mntana sekhaya. Ngeke nje uthi yanithinda uyexoka. So ufuna ukusebenza kakhulu abantu abathi sithotyulela idlozi zobe ndinisebenza ngeprice elo. Uyazi ukuthi uzosingena ke isifutho la ku. Into njengajwayelekile le ngisho nasemphakathini bandazi bandiyasebenza nyana. Ukusebenza kwami akufihlakalanga ngoba iproblem ama client maninzi. That's the problem ngami. Ukusebenza kwami andikwazi nokukufihla. So bayazi nje emphakathini indaba yokufuthisa into beningayenzi kakhulu, but laba bedlozi uyazi ukuthi isifutho uzosingena ku. Uzosingena because abantu abaninzi into endiyicaphele ngalento yedlozi, abantu iyabashaya bafowethu. Nenza imicimbi nje ingakho ungaboni nelakhe, ingakho ungaboni kwanto. It's because of idlozi lisetyenziwe la. Ingakho nje ku blank is because of idlozi lisetyenziwe. Eminye imizi namanje kukubethwa kakhulu abantu abazamayo empilweni, abona balethe sonke etafuleni kufa bona. Abantu balungileyo bathi bona basindisiwe kufa bona isikhathi esiningi. Kufa abantu sithembele kubo. So ingakho umthakathi kumele simvale. Ingakho kumele simvale khonapho ube ready ngokuthi uniphathele inkukhu emadlakadlaka. Ndiyayazi ukuthi mina sokhenika sikhenike kunenkukhu ekuthiwa emadlakadlaka. Uboya bakhona nje ufike labumile nje abukho normal uboya bakhona. Ufika uthi wena xa ufika emntwini othengisa inkukhu zesintu uthi ufuna inkukhu emadlakadlaka uze nawo la ngizofike ndiyikhenike ndiyifake izinongo zami ndiyifake ipower. Ndikubonisa ukuthi xa sisuke sithetha ngepower sisuke sithetha ngantoni. Khonapho sisuke senzani simvala thaqa umthakathi. Lapha eJoburg mawusuka la uzobusuka khona uthi ufuna ukuvala umthakathi ukhathele ngulomuntu, umndeni ugqibile, awusenabazali ngulomuntu lona. Uyabona? So umzuphelile. So lapha eJoburg yankukhu yandiyigcina i500. Andazi because ama price ayakhuphuka ngi500 yatholakala eJoburg kakhulu. So zobe nisebenza ngeprice very low engenze ndiyidalule. Zobe nisebenza nje ngeprice very low. Yabo. Because kulo msebenzi lona I don't think bafowethu because uxakeka kwenu ndizodlula mhlambe kwi let's say 2000 for now, because I know na ungumsebenzi expensive and you have to be prepared ukuthi ungahlala 2 days to 3 days. Awuhlalanga nje siyasebenza. Yabo, awuhlalanga nje ungaphatha umndeni wakho wonke because uma ngaba vele kusetyenza into edloza kusetyenza umuntu oyi1 asifuni ukuthi kulungele wena uyi1. Uma ngaba sivala umthakathi andifuni ukuthi kulungele wena uyi1, kufanele abanye babe protected. Khonapho ke sibetha ngonca. Andazi ngayibiza ngegama ukuthi ngiligama la like sibetha ngomnye umshini guys onzima. Into ukuthi disho noba ngathiwa uye Tanzania noba ngathi uye Benin, there's nothing angayenza. Nothing like zero. Nothing angayenza. Yona nto enivala ngayo ke. Akuna kwanto angayenza because if udibene nenyanga enomqondo and inyanga enepower serious
izomtshela ukuthi yeka lo muntu lona if awufuni kufa, ngoba uzothakatha namhlanje kusasa uzogula uyahambi esibhedlela ngobusuku ngoba uzonya kude wendi isebenza khona. Ndixolise nje uqinisha amagama, kude wendi isebenza ngakhona kuyafiwa. Umthakatho nomqondo uyeka kuse-early lapho, anjoke bafowethu. Ndiyazi ukuthi into yakwa spirit seyicomedy kakhulu ebantwini. Bafowethu mina ndizenzanga mina ndiphiwe lamandla la. At the age of 9 ndandiprofet into zenzeke, ndandithandazela abantu izinto zenzeke, ndishona namhlanje ndisenza even more. Ndike ndive mina abantu bethetha ngenyoka besithi nayi inyoka yami, ithi ndike ndibhekise lento le. Nayi inyoka yami, yayibona inyoka yami nayi. Le nyoka le uyifida ngesex le. Andazi bufaka inhloko noba ufaka ntoni, ufaka umva. You understand? Ndike ndiva abantu bethetha ubuphukuphuku obufana nobu. Inyoka yokuthwala ngeke uzuyibone ngamehlo. Inyoka yokuthwala iyasabeka. Mesikhuluma ngenyoka yokuthwala sisuke sikhuluma ngento enzima kakhulu, into ekhona. Uma ngaba kunomuntu onganichallenge athi mina Simba ndifuna ukuyitesta, ndifuna ukuyibona lento uyishoyo. Anikhulumi ngensomezi mina abantu abazokhuluma ezigubhini bafaka izipika pha esigubhini, umuntu azokhuluma ukuthi hey mina mkhulu wena wathathela idlozi. Anikhulumi ngenonsense. Kunabantu bafowethu esibabona ngathi banepower bengenapower. Kunabantu abaclaim ukuthi banepower isebenzela bona bodwa. Anikhulumi lana ngenonsense, nikhuluma ngento endiyazi from the experience. Ndikhuluma ngento engayiprova nasebantwini. Awusikhulumela umbhedo la ubusithi nayi inyoka yakho ngamasimbo ndwe. Inyoka yokuthwala ibonakali, inyoka yokuthwala ikhona. Inyoka yokuthwala iyavakala. Inyoka yokuthwala iyakuthinda la kwendawo, bayazi abantu abathweleyo. La kwendawo iyakuthinda inyoka yokuthwala, okukubonisa ukuthi ndikhona. Inyoka yokuthwala xa ilandwa ngesikhwama esimnyama. Inyoka yokuthwala iyakhuluma nawe uve. Nangona sometimes ilanguage ungekuyive kakuhle, but uzova ukuthi kunento ekhulumayo la. Sikhuluma ngenyoka yokuthwala. Iyakhuluma uve ukuthi nansi into iyakhuluma. Noma mhlawumbe izobe ithumele abafana bayo abakamoya, but iyakhuluma inyoka yokuthwala. Kushiyana ukuthi ke mhlawumbe uvuleleke kangakanani. Kufana nje nedlozi, idlozi liyakhuluma. Kushiyana ukuthi uvuleleke kangakanani. Kunabantu abangaziyo ukuthi idlozi liyakwazi ukuthetha nawe. Kunabantu abangayaziyo ndwe. Kunabantu bafowethu abaphuwe ngelevel yokuthi idlozi liyakwazi ukuthi alibone. Dithetha mina alibone emini kabha ekwi-flash. Kunabantu abaphuwe ngo-level leyo. Kunabantu abakwazi ukubona ingelosi. Anikhulumi mina abantu abanisizayo. Abantu abakwazi ukubona ingelosi ngeke enze nibe ngena deep. Apha sikakhulumi ngomkhakha wezilwane. Isilwane into ekhona, isilwane into ephilayo. Uma wena ungakayi-experience okanye ungakayiboni into, uzohamba usithi hayi baqamba amanga, hayi bayeqa, uzobona mhlawumbe ekushaya, uyosuke ngenye imini usukela igeza. Ndiyayithanda mina me-create content. Kube i-content mhlawumbe ecreate KZN nje kuphela. Because uyosuthafaza, uthaphuze. Ufikelele endaweni ezirongo. Njengongizwe esithi usukela uMalema. Yabo.
uthinta kumnandi mawuthinta abantu baseduzane nawo ngoba usuke bazi basuke bekwazi na ukucinga kwakho ukuthi kuhambe kuphelele phi ngumuntu onjani. Kunabantu ozothi abathinta nje umuntu avela akathi ukudistract akushanje ngoswazi oluncane afuna ukujonga ubuzophaphalaza uthini because they know those people ukuthi bona kwenzakalani. So bafowethu izinto zinjalo. Inyoka ukuthwala inzima kakhulu umntana sekhaya. If bendinguwe la ukhona bengeke mina ndiyiprefere. If bendinguwe benzozama ukuprefera ezinye izinto. Yona is super powerful, ingakho begcina abantu abaninzi ekugcineni noma mhlambe kwambeni kwesikhathi sekunyanzelekile ukuthi phela igazi maliphuzwe. Yabo, sekunyanzelekile ukuthi ngoku masisebenze ngezicubu. Kungumsebenzi kuyasetshenzwa nakhona because kusetshenzwa ngepower nalapha nifuna ukuqhatha kusetshenzwa ngepower. Mavele kuthiwe nje umzekelo mawuthwele thatha iphathi ethile yomuntu uyigcobise la uyenze kanje nakanje udibanisa u1 2 3 ngepeni nje kuphela umuntu akusebenza usebenzeke nje ngepeni nje kuphela ngoba phela xa ibhala umzekelo dead ukuthi ubani okwabani makafe uyazi ukuthi ngoungafi ngoba uyobe nje lepeni leni igqithisa umyalezo. Into ezobe isebenza sesa spirit esasenyoka. Umuntu ongathi yena nansi mina Simbi yami inyoka ngakubonisa ngayo mina ngambonisa ngenyoka eyokuthwala ukuthi ke xa sisuke sithetha ngenyoka yokuthwala sisuke sithetha ngantoni. Isithwalo endasehlulayo mina ngepower yami eso. Sisithwalo nje endasehlulayo ngepower yami ndasethula futhi sathuleka. Sehlika bu phansi. Washeka umntwana wenkosi ezikhululekele. Abantu behambe besithi hayi nina Simba nizoqola nilambile. Ngesikhathi uthi oSimba bayaqola ngoba besebenza ngoNkulunkulu, besebenza ngedlozi, uNkulunkulu avela asuka ababusise. Ngikhumbula kahle kwi-event yami last year. Mina ngaveza ngisho nebank account ngoku. I-event yami yange last year ngoDecember nge6 ezika December. Asifika nge6 nilambile mina. I6 ndiyayazi ukuthi benine appointment ebeyizonikokhela 150,000 nge6 ezika December. Umuntu ongani challenge athi Simba vezondweyo. Bambe bexoka besithi hayi Simba wena uyibolekile bambe benithuka uSimba uthwele indaba ukuthi iyathakatha. Ingakho nawe uhamba usithi abantu bathwele indaba ukuthi iyathakatha ngoba umuntu onemali oyazi uyosebenza nzima. Kwanje ukuthi avela uthwele. But uma ungasebenzi nzima uyathakatha obvious. Uyathakatha nje simple. So yanivisa kabuhlungu abazalwane bami kube ngabazalwane aba very few. Uzubona baba fethu siyadeleleka kulomsebenzi lona and sisebenza nzima guys. Sisebenza nzima ukuthi impilo zabantu zibe ngcono, impilo zabantu ziqonde. Nami xa nikhule nje ndingumntana right. Ndisenze ezoziprofetho ezo ndahlulakala esikolweni but ndanipasa esikolweni but ndehlulakala kunjalo because of inhlupheko endandibhekene nayo. Hayi nenhlupheko engaze ndiyibala uNkulunkulu ebeloko engisave but ekunisaveni isikolo mina ndangingasibonda ndifuna imali. So wakhula kuSimba emntwini othe yena akandazi kakuhle. So xa nikhula ndaba ngumuntu oloko esebenza ke kozimayini PPP but into zami zingaqondi kakuhle. Ndibona nje ukuthi yo hayi enye life ikude kunami for iminyaka. So until ke ndibuyela kuNkulunkulu straight kwangona izinto zavuleka. Lasho nami ndakwazi ukuthi hayibo umuntu uyakwazi ukubala kanti ukuthi unemizi ndandingayazi mnondo. Ndandingayazi ukuthi ungazubala ukuthi unemizi ubala unemoto ngoba bendiyazi ukuthi imoto into enkulu, umzi into enkulu. Uyayibona? So manje sesisidla imali nje emizi manje. Siya yona iyatyeka shem nangona nje
ungathini but yona hayi iyatyeka mntana sekhaya iyatyeka ibank balance iyeshoyo singayithethe yayibona. So ilife injalo so anifuni ukuthini bafowethu sibonge nje kakhulu guys. So ebantwini abathi thina Simba sesizibonela anifuni umuntu ozozo-pretend apha or uthi uzofundana nami umqondo. Ndovele ndikushajele nje ondweyo mina ndikwenzela ukuthi ndikubonise basuka. Uma ngaba sothi mina Simba ndizibonele idlozi balithwebula. Simba balithwebula idlozi lami. Ndinifuna ngisemandleni mina Simba balithwebula. Simba lo muntu lo kudala enishaya man. Yabona Simba lo kudala enivuthulula. Awuze. Dokushayela nje yena nje. Uze mntana sekhaya. Yebo. So ndikubonisa ukuthi emhlabeni sizophila and sisazophila. And emhlabeni lizulu lokuqala ngoba kunabantu abacabanga ukuthi funeke emhlabeni mhlambi hayi kufana nje nasesihogweni or sizoziphilela nje sizama ukuzilungiselela izulu lesibini. Uma ngaba sowufile iflesh yakho izoba ingekho. Yonke into ezokucreate ukuthi umagine uba ndizoya ezulwini elikanje iqala la kule flesh yakho. Iyoba ingekho nje kwa iflesh yakho uyoba ngamathambo uyoba idust la uyakhona. Izulu lokuqala lila. Ingakho amabhunu afika abantu abamnyama ingqondo zabo zivaleke so bafike bazivala kakhulu abantu abamhlophe. Abantu abamhlophe bathatha ihectares of land baphila kamnandi baya everywhere abafuna ukuya khona bakhonza uNkulunkulu ngendlela esezingeni. Relaxile bekhululekile because without imali there's no rest. Without imali akunako ukuphumla. So kabe sekuthi umuntu omnyama wena wakho umbuso usezulwini. La sibuya khona guys sibuya vele ku-0. La sibuya khona sibuya ku-0 and siyazama. Hayi ukuthi mhlambe sesithi thina sesenzile or senza kakhulu siyazama. Sibuya khona sibuya ku-0 kakhulu ibale limnyama sicinezeleke kakhulu sibuya kuma apartheid sinabazali nje abashona kwi-apartheid thina ngabanye. Sikhula nje ungenayo nomzalo oyi-1 kula sibuya khona. So bafowethu idlozi lakho balimise kabi ngisacela bobantu ungeza ngezinye inkinga icase anibhekana nabafowethu anijongani. Yabona abantu abaninzi bayambona nanku Thabo Bester seya kuthiwa ibhongweni what prison anijongani kancane nje guys yakushaya u12 ndiyasho basikhathi sami sokuthandaza but nizokhuleka. So anijongani necase akuna case mina kuthiwa hayi mina Simba yazi mina ndiyabanjwa. Anijongani necase anikhathali bangiyandoni. Ndingaze ndikutshela ukuthi hayi imali yakho ngcono ukuthi uyithathe or uthathe i1 yemoto zami or mhlambe singaze sisayine ndisho nomzi. Anijongani necase mina guys nix. Kunabantu abaninzi abafikile abanama case serious. Ngesikhathi niprofeta ngoThabo Bester I am a first person ukuprofeta ngoThabo Bester. Ungabona iziprofeta eziyi1 million ku social media. I am a first person. Abantu besithi akusho uThabo Bester uzokhululeka izinto ezithethwa nguSimba sisuke zizokwenzeka. Indaba ukuthi mntana sekhaya sekwi dark side.
abanye banespirit ba-powerful ngendlela zabo kodwa still basesebumnyameni. Hayi yonke into xa ndiyithetha isuka izokwenzeka njengebinjalo. Not yonke into isuka izokwenzeka njengebinjalo. Zikhona izinto endike ndizithashe but uchola ukuthi kwesinye isikhathi njengale kaThabo Bester. kaThabo Bester yayilula ukuthi kusuke umuntu akulo Thabo Bester axhumane nami athethe nami. Yayilula indaba kaThabo Bester. But indaba kaThabo Bester ibankulu yabe. Yes guys, mawuthwele vele. Yes ukuhlakanipha uba nako. Abantu abathwele ukuthi badomo bahlakaniphe kakhulu. Anikaze ndabona umuntu othwele yodomo mina. Uyabo? Anikaze ndabona umuntu odomo nje othwele. So indaba kaThabo Bester yayilula, ekanandipha yayilula. But ke okay, ndandifuna nje nethi mina ukuprovela nina. I-case yakhe andiyazi deep but ndizivile into bezenza ezimbi. Of which uyazi ke ukuthi uma ngaba ukuya position kaThabo Bester and nawo nama spirit wakho kunama spirit akulwisayo. Ama chances okuwina mancane ngathetha za khonkothe phaya. Usazowela more deeper. Kwanjwa zonke ezinyangezi bonke abantu abathenjwayo. Abantu baselisuthu mina. Abanama case most beza la ku. Abaselisuthu ba driver bafike ngisho nasebusuku. Yabona njengoba ngo12 afika umuntu ngisho na ngo2 na ngo3 ekseni athi Simba ndoda kusasa ekseni ndiya attenda andinakwa enye indlela. I have to ukuthi mina ndisebenze. And kumele ukuthi ya case ya njengobezo attenda kusasa kumele ukuthi ichithwe kakusasa and izochithwa. Andikhathala ukuthi be strong kangakanani, andikhathala ukuthi be dangerous kanjani ngoba xa sowudiweza ngakumi mina ngizokulwela. Isuka phi le ndaba? Isuka from eBhayibhelini. Bangapha abantu eBhayibhelini bekhululwe emajele ngoba akubanjwa nje noba ngibani. Bangapha abantu bekhululwe emajele eBhayibhelini uma ngabe usimbe wrong. Bangapha abantu bekhululwe emajele. Baninzi kabi kabi. So isuka from eBhayibhelini and namhlanje mina ndisayenza. Andithi mina yo ubulela ezizobhekana nazo. And mawuphinda ubuya ngizokulwela. Abantwana bami mina beza kimi bazokhalila kimi. Ndiyabalwela ngoba xa ufika kimi usungumntana wedlozi. Awuzanga kimi. Akunakwanto endihlanganisa nawe. Into sukuze kuyo usukuze edlozini, usukuze uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akusize. uNkulunkulu akahlala ngemistake kimi. Nedlozi alihlala ngemistake kimi. Ukuthi zihlangana njani abantu baloko bebhala kuma comment benithuka. Mntasekhaya. Mina uNkulunkulu mekhuluma iyakhuluma, idlozi melikhuluma liyakhuluma. Ukuthi wena wazi ngcono, ufuna ukucacisa ngcono because of ufake insimbi. Because of omnye faka amabhayi amaninzi uhambe ehosha ngawo lamabhayi la nezinsimbi ezi. Uyosiphaphela ku social media uhamba udunusa. Khuluma isiprofeti esi1 nix hlola nix. Bayepha abantu kade behlola ngokusatshiswa nje kancane because bovela uvalo yabhuda lo. Ngavele ngifaka umuntu manje hey yazi ndibone ngathi wena usha kakhulu kulamalanga la. Usha kakhulu. Kunento nje vele ikushiso ingathi ngumlilo. Baphelele pha abantu bethu. Faka. So
Izinto zinjalo guys, izinto zinjalo. So uNkulunkulu uyasebenza kakhulu bafowethu. So guys, ngibhekene kakhulu nalomsebenzi lo, andazi bangibani lwazoza umuntu one problem yamadlozi, but yilo nje ngijongene nawo lamalanga lana. Njengoba ngisisho ukuthi le 2 months le, and andizoshaja more than 2000, soze ngishaje more than 2000. Lizobe ndinisebenza, and indlela engisebenza ngaba bafowethu, ngicela ukuthi ninganifanisi nabanye abantu. Unganifanisi nabanye abantu. Mna dinendlela endiprofeta ngazo, endisebenza ngazo, dinendlela zokwenza. Ungahambi undifanisa ukuthi yo hayi ingathi ubani ungcono kuSimba. Dinendlela endenza ngayo. So into endiyithandayo ke mina kakhulu ukudlula yonke into, ngithanda ama results. Into nento ifanele ukuthi ibe nama results. Uma ngaba sibambisene kahle, ama results azoba khona, because at the end kwesinye isikhathi ifuneke na umqondo ubuye ukuthi cause kunento endiyiqaphele, ifall imistake ngizoyichaza nje endiyiqaphele ebantwini, but nawe uma ngabe usithi mina nisizakala ngendlela, kumele na uzibuze ukuthi kwenzakaleni xa kuphi, uphinde ubuyele kuSimba. Yazi kufike omnye utata kokudala usuke eCape Town. Hayi ndimkhipha isilwane lo tata lona, futhi nje ndimchazele yonke into nokuthi sangenaphi kwathi, ndimchazele yonke into yasesigodlweni. Andisho ukuthi nizothetha zonke imfihlo zasesigodlweni, apha imfihlo zami soze nizazi. Soze uzazi zami imfihlo esijulileyo. Ndizonichazela nje kuphela izinto besizincokola sizithetha. So okay, lo tata lona futhi wajabula nje kakhulu, ndava nami ukuthi hayi ujabule, futhi nami ndiyayazi ukuthi hayi xa senithethile vele nisuke nithetha lento ikhona. So okay, sisebenze nalo tata lo, sikhipha isilwane that time. Sisebenze nalo tata lona, kudala simhlupha iminyaka Nkosi yami. Hayi xa sisebenza andizusho igama lakhe ngoba naye uyathanda unibukela ko live kakhulu, ama video ami uyawathanda, ibile ngumntanami ngoba wathatha nebhangela. So uma ngaba lo tata lona sisenza yonke lo msebenzi, futhi naye azasho athi Simba 1 2 3 siyaqala namaphupha yabuya, kuyabuya amaphupha, izinto ziyenzeka, because ebesindwa sisilwane that time. Amaphupho ebesethi kwamna Simba andazi bandagcina nini kwa into ekuthiwa ukuphupha. Yes, yena une problem esilwane, ngenzeka wena une problem edifferent la ukhona osukukhala ngondo. Hayi ke sisebenze bafowethu, kushoda umsebenzi wokugcina, kumele ukuthi kosetshenzwa la ahlala khona. Uma kumele ukuthi kosetshenzwa la ahlala khona, kucaca ukuthi ke uhlala eCape Town. So ndimyalele ke ndithi hayi ke njengoba sendikusebenzile, ndicela ukuthi uthi mawufika endlini wenza 1 wenza 2. So lo tata lo uthatha izinto uyamixa and yamtshela ukuthi no, ndimchazele nje kakuhle, I understand mina xa nisebenza ngespirit ukuthi sisuke sikwispirit kakhulu, wena osuku nomthwalo usuke vele, because benimcacisela even nasendlini ndimcacisele, it's just into yenze day after, and that day after bese ndibhizi ngabanye. So akunankinga, uyafona. Hayi mkhulu beninqena ukuphazamisa, ndikubonile indlela osebenza ngayo. Umuntu ndiyam-attenda mina bafowethu ngoba i-results into endiyidingayo. Uma ngena results kusho ukuthi ngcono kuyeka ungabisasetshenzwa. Sebenzela mahala. Ngendlela nje nisebenza ngayo angeke nisebenzela mahala. Ngeke nje nisebenzela mahala. Beningeke nizokukhamisa la kwi-social media for nothing. So it's okay. Amikse lo tata lona, mixe athi hey Simba, semixe wagqiba, sekulate pha ngoba uvuka wayenza ngakusasa. Hayi asho ukuthi hey Simba ndenze kanje, ndimtshele nami ndithi hayi yabona ke uyimoshile ke, so because ngoku befanele ubulandelele lento bendisho.
2 days 3 days ndithi hayi okay ungabi senza kanje so sewenze kanje because at least unebhengela. Yabo ibhengela liyahlonisha abafethu alihambe lifaka nje. Umuntu angathi hey wena Simba awulifaka every day khani simele kancane especially abantu abangenabhengela. Especially abantu abangenalo ibhengela. Ibhengela liyahlonishwa. Bayazi abantu abatshela futhi ngantshela nje ninonke aninandaba. Mawuyile enkonzweni nasekamereni uyalihlonipha ibhangela lakho uyalithatha ulifaka kwikhabetha ube solivana lanoba liyavela ikhabetha lami ube solivana uyasithulela ngene enkonzweni nje kamnandi ubaptize or ngene esifuthweni so uyophinda ulibone. Yabo uyophinda ulibone ungalifaki namhlanje. Yabo ibhangela liyahlonishwa. Uye emangcwabeni ungathathi ibhangela lihambe ulifaka isimnyama. Yabo ubusithi hawo uye emangcwabeni because uzobuqala ngoku manje usithi hey Simba ndiyabeva bayancoma Simba bayancoma and bayancoma nyani because bakhona la and those people bane right okunisuwa mina bane right okunibophisa uma ngaba nibaqambela amanga nine right okunibophisa. Yabo ungazi nje uzoxoka lana ngoba uthunyelwa ngabantu abanejealousy ngomsebenzi kaSimba. Une right nje ukuthi hambe yonibophisa mina ukuthi hayi nanga umuntu efaka ivoice note yami because asivumeleka ngezondwezo ungavumanga. Nanga umuntu efaka ivoice note yami ukhuluma amanga pha. Yabo nanga umuntu efaka ipicture yami ukhuluma ngamamanga. Yayibona. So izinto zinjalo guys. Izinto zinjalo. And kungasho ukuthi uSimba yokusukela nje ebona ukuthi uwrong mina xa ndi wrong ngisuke ndi wrong. Angeke nibe naxesha nje nibe nithi ndiyothakathana nawe. Hayi kunabantu endibajikisayo mina esigodlweni ke ndimvuba lo uyanidakelwa nje straight ngoba nami ke ndasebenza I know indaba okusebenza njani. Angeke bafowethu uzothi ngenxa ukuthi emsebenzini wakho bakunikeza umsebenzi omninzi ube so usithi wena hayi ufuna ukuthakatha uboss wakho ufuna ukuthakatha umphathi wakho. Uma ngaba bekuhlukumeza emsebenzini because of iposition yakho incane bekunikeza umsebenzi omninzi make sure ukuthi yakhuphuka. Ifana nje naxa uyinyanga or ungumprofeti or whatever spiritual. Uma ngaba ubona ukuthi into okuya ikusebenzeli bhala iCV mntana sekhaya uyamba uyifaka uyolitshela idlozi yaliphahlela la ukhona. Wafundiswa mhlambi la usuka khona bakuphahlwa kanjani singakufundisa baphahla abantu la ku social media. Ulitshela idlozi lakho ukuthi idlozi lami cela ulinde kancane isisu sami silambile. Cela nje ulinde kancane. Ungaze ubusenzele idrama as unnecessary lana uhamba ushisana namabhawu ushisana nesigodlo uthi ushisa ama spirit. Lizokuyeka because of ukulidlozi la ngeke umbone umuntu othwele esenza lamasimba enzwa ngabantu. Umuntu othwele umbone esenza amasimba soze umbone. Xolisa nje bafethu ngokuthi niqinishe. Ngeke umbone umuntu othweleyo esenza amasimba. Shakaripe. Khuluma ngomuntu othwele serious. Umbone nje senze yanto ukuthi ndiyoshisa ndiyoshisa amabhayi, ndiyoshisa isigodlo. Ngeke umbone. Yabo ithi nilungise nje le puzzle. Because kunama spirit angakuthethelele into enosuku yenza. Kunama spirit angakuthethelele into enosuku yenza njengedlozi lakho. Ingakho mawuthwele ngedlozi ungeke uyifumane into ukuthi wena uzohamba ubulala uzohlala nezicubu decent that uzogqilaza inhlanhla zabantu ozalwa nabo abantu bakokwenu and uzobathwalisa nzima and bazohlupheka.
Umuntu osuke ethi mina ndithwele ngomantinda ndithwele ngenyoka umbone senzo ambhedo siubona kopalisa lo be actually generation ngeke uzumbona. Lo asazi umama womntana kaSomisa. Ngeke umbone. Ndikhuluma mina ngama spirit a very high. Ama spirit okuthwala ama spirit a serious. Ngeke uzumbone mntana sekha uyexoka la ukhona. Ngisho no TB Joshua bathi bayenzile but usuke uqamba amanga. Usuke nje uqamba amanga. Isithwalo mesilahlwa silahlwa mntana sekhaya ngendlela very high. Ubuze ukuthi esikwazi ukusilahla isithwalo indaba esithwala ingomdlala kuyo joke because anything can happen that moment. Isidumbu siyaphuma that moment. Even before usazoya uthi uyolahla isithwalo. Kunamadoda nangoku aphila kabuhlungu. Kunabafazi nangoku abaphila kabuhlungu ngenxa yesithwalo. Uma ngaba sikhuluma ngesithwalo esiserious not as nonsense esiziboniswa la ku social media kwanje ukuthi awusimba bazonyanga. Osimba bazonyanga, osimba zizikemo, osimba ngamaqolo, osimba diso, osimba data. Before ukhomba usimba uyijongile imini ekukhomba ukuthi ngakanani. Before ukhomba usimba. Zingcono izikeshi ezizibona izikeshi vele izikeshi ziyadlala kakhulu kunenyanga nje oyaziyo nje ukuthi once yabakhona nje efaka imali ngoba iloki bakhona nje. La kunesikeshi khona inyanga efaka imali ubovela yabona uma enter uvela uyazi base isikeshi yonkondo not ukuthi nizama ukuthini. Not ukuthi nizama ukuthini ayiyazi nokunithinda kwezinye ivideo zayo. But ke liphatha kabi igama lami. But ke not ukuthi nizama ukuthini ukuthi asixabani shem cha ukubonisa nje ukuthi kunento ekuthiwa sisikeshi ngoba angeke uzokhomba inyanga ekuthiwa inyanga serious njengomfananyana. Ngeke anikhathala ukuthi usuka la khona ucabanga ukuthi uyazi. Ngeke mntana sekhaya. Ngeke ezinye inyanga zokudabula nje zokushaya nje. Ayizokuvuthulula mntana sekhaya zokuvuthulula. And kuyashaya la phandle. Kuyashaya uzohamba ngeanda la. Ibilwambe ngomthondo kanje. So ingcono into esisikeshi. Yabo. So izinto zinjalo bafowethu nifuna ukubonga kakhulu uNkulunkulu anibusise nje. So yabo. So ukuthi nje nami umoya wami nje namhlanje bekulilanga lami lokuzalwa. So zanda cinga nami ba lingaba lihle kanje. So nifuna ukubonga kakhulu. Abantu bayazi balantholakala khona kuseGoli eCarltonville la usukuthi uzodibana nami khona. Anikhathala ukuthi ungibani usukaphi abantu abeza ngokweqiniso bafowethu ndiyabazi ungabe uhlupha nje ubuthi kunabantu guys abake ba entertain ufile na ukuthi ilanga lakho limoshakele lonke. Umuntu nje akabe kwicall nawe nje ufuna uba kwicall for 4 hours. Thina abantu abaspiritual esisebenza ngomoya kunzima kakhulu bafowethu kunzima asikwazi ukukwalela sithi hayi kwanele ngokusicela ukuthi ungathethi. So ndiyacela mawuthetha noSimba don't abuse ixesha lakho noSimba. Asikwazi ukwala bafowethu sithi hayi because sometimes omnye umuntu uzothetha kanti kukhona la kutrepene khona ekumele ukuthi uthole kahle. Athethe ixesha elide umuntu athethe kunomuntu nje bese nisazi ukuthi abantu abathile ibile abantu abangomama nawo notata especially abantu sebekhulile dingazi ukuthi isithwala ucabanga ukuthi sa createwa nguye or ubuthakathi or andazi nje. Umuntu azakufonele nje amalanga alandelana uthi hayi this week mhlawumbe uyeza aza kupromise umuntu ungakholwa ngisho
even nawe ukuthi hayi lo muntu lona ayikho lento ayithethayo. Yabo, but thina singabhidiseka ngoba kusemhlabeni, but uNkulunkulu akabhidiseki, because umuntu osuke ezoza kimi disuke nje even nabi most yabo abantu abeza ukwenyani, ngoba la kuma ufuneke nje ukhulula inhliziyo yakho. Umuntu osuke ezoza kwenyani naye usuke sazi ezithile izinto, nangona sometimes ezinye ndofike ndimtolikele ndimcacisele ndithi hayi ke njengoba bowubona kanje nakanje nakanje, because bakhona abantu abathi thina mina Simba ndagcina kudala ukuphupha kanje nakanje nakanje. So bese ndimcacisela ukuthi hayi okube kuchaza ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi, but ke mina ke into endiyibonile phela ilevel ukhumbula ukuthi sometimes akufani imessage mayifika, ngoba mina fanele ndikutshele nje obvious uba ndikutshela into straight. Yabo, ndikutshele nje into straight. So bafowethu siyabonga kakhulu nasebantwini abaloko besupport ulive wami. Siyabonga bafowethu, ngenze ukuthi uNkulunkulu ikhona anibekele yona, ngoba uNkulunkulu uyaphana. So siyabulela kakhulu. So ibhangela iprice samile bafowethu 1.5 futhi nje angeke besakhuphuka guys. Abantu bakhale kakhulu ukuthi hey Simba ibhangela yakho ndoda ihamba ishaye, especially abantu basithengile ngoDecember. Ndiyaxolisa bafowethu ninonke, ndixolisa even nasemntwini ongenabhengela ngela, because ndiyazi ukuthi mhlawumbe kanye sekhona ama-video sefakiwe or asazofakwa ama-video, I don't know ukuthi kwenzakalani. Guys, uDecember wami bo super busy. Yabo, mina bengicabanga ukuthi ngoDecember ngizobe ndizikhululekele, mhlawumbe ngizobe bengicabanga ukuthi ngizobe ngiqala nokuya naseDubai or eMauritius, but it happened ukuthi ngizophela lapha eJoburg. So ndaphuma nje ndongcwabe Eastern Cape ndabuya Shem. Umfowethu esishile phalale ngoxolo, ndiyamazi naye bathanda kakhulu live bami, ukuthi sometimes ezinye izinto zenzeka ngenye indlela, but ngithanda ukuthi ke yonke into iyalungiseka, nabantu kade bemoshile baye bamlandela ngendlela kade bemmoshe ngayo. So December wami busy kakhulu, ndiyazi ukuthi beninipromise guys, bengicabanga nami kanjalo ukuthi hayi next week kuzoba ngcono, oh Nkosi yami, the more ndithi kuzoba ngcono ku the more ongathi izinto ziyanda. So ndinikeze ilanga elispecial elango Friday. So ndifuna uke ndithi hliphu, maybe, and I'm not sure bayizokhona ukwenzakala lo nto eyo, amakhona nje amancane ukuthi mesil-create ibhangela sil-create kanjani, but angeke enze ndiliveze lonke. I know ukuthi abantu abaninzi bazolikopa, abantu sebelikopile kakhulu Cape Town. Khaniyeke bafowethu ukuthanda izinto kangaka, abantu abaninzi sebelikopile ibhangela sebelazi ukudlula mina. Ndethuke xa benibonisa nebhangela elomzi, yabo, xa benibonisa nebhangela lomzi. So ndathi xa nilanda kakuhle, but angenze ngithini, because is one of the people naye abanithanda kakhulu. Is one of the people abanifollowayo, is one of the people endaziyo ukuthi la ku social media nje banifollowa nje kakhulu, but andithina amabhangela ndanitshila ukuthi asazoba khona, because ngithe xa nifika ngebhengela kwathiwa yintoni yoneyo, wakwayibonaphi icopy save umuntu, wakwayibonaphi icopy lwelo umuntu, abantu befunda ama-energy cop ukuthi ngabantu abaphethwe izandla, ngabantu abanjani. Bafowethu thina sikwazi ukuloya ngisho nangoshukela, thina sikwazi ukuloya ndisho nangemvula, thina sikwazi ukuloya ngisho nangomlomo, thina sikwazi ukuphilisa ndisho nangomlomo. So ungazenzi thina,
ungazenzi thina because awazi ukuthi deep down kwenzakalani, because ungathi uyohlola nje thina ngabanye kunzima nokuthi ahlole ovela ufike phaya mawuthi uyohlola umuntu avela kubhudele yo Simba uSimba ulahlwe ngamadlozi wakhe, maybe kanye sisibhanqa sendaziyo uSimba ulahlwe ngamadlozi wakhe yo uSimba uthandwa kakhulu ngamadlozi wakhe abane favor kaJesus mhlawumbe uyodibana nje nesiphukuphuku nje sometimes akazenzi. It's because of ipower. Umuntu nomuntu unepower hamba naye lifeini. Kwakhala mina omnye umuntu ogcina owafika esuka kwamacala ngaphandle le ethi mina benidibene nepresident yenyanga ezalapha eAfrika. Esho umuntu esithi benidibene nepresident yenyanga ezalapha eAfrika ndiyothwala. Ndathwala kuye. But ndiyawaqala amandla manga. Ngoba mina ndiyakukhululisa mina ungafaka umthuzo ufake ngisho nasezimpunu nizowukhipha. You don't know. Uma ngaba ufuna ukwazi deep sometimes ungagowisha nakwi journey zokuthi kumele ukuthi ufast ukuthi mawufika noba kweyiphi inyanga seyanibona unless ndiallowe leyo nyanga. But ngizobe ndiyithola imessage before ngizobe ndiyithola na after ukuthi kumele ndenzeni. Yabo. So kwala ngisho noba sebethwele benamabandla amangaka, it's not about imega sheshe, it's not about indoni. Yabo. So vele emhlabeni sizophila kumele siphile. So siyabonga kakhulu. Beningacinganga nami zoyidonsa kanje. So sekusisikhathi sokuthandaza abafethu. Siqineni thina abantu bebhengela, siyazi ukuthi uhambo indwende. Siyazi ukuthi uhambo indwende. Yonke into esiyifunayo ila. But thina soyijikeleza lentaba lena siyijikeleze lentaba le njengalenhloko yami enkulu kangaka Thixo. Siyijikeleze lentaba. Kodwa into esiyifunayo ila. Mhlawumbe ngenye imini uzoyiva ngcono. Luhamba into yebhangela. Namhlanje ngaba mhlophe kube mhlophe. Kuze kube mhlophe futhi kuze kuthuke nomakhelane into engakaze yenzeke lifeini yakho. Kuthuke nabantu abaseca kwakho. Sasa sivele sijika izinto ziphithane. Unyamezele kunjalo because nisuke ndiyazi problem. And so ingashayi wena uyi1 most of the time. Abantu abamamili. Abantu yabaxelela bafowethu uhlonipha ibhengela la uhamba khona. Yabathanda mina abantu kakhulu abecawe. Abantu becawe bayazi ukuthi uma ngaba dinikezwe izivatho zecawe ukuthi ndiye ngaze etshwaleni ama chances emancinci. Bayaya abanye bathondi jika ebantwini bengenyinto. So anifuna ukucreate into bafowethu ezohlukumeza umuntu kusasa. Anifuna ukucreate into ezohlukumeza umuntu. Kumele umuntu xa ifeel ukuthi mna ndingubani ndifuna uke ndiphumule kuyibhangela. Bathi abanye nesazova egroupini lapha. Bathi mina ndalithatha Simba ndalijikijele etoilet, omnye uthi hayi mina ndalithatha Simba ndolilahla emfuleni ngoba inyanga yathi ndililahla emfuleni. Ndalithatha ndolilahlela phiphipi. Bathi ndiyazisola ngoba zinibetha more. Anifuni kusasa ukucreate mna ndibeliever kakhulu kuNkulunkulu nengelosi eziniphetheyo. Anibelieveli ukuthi kumele ukuthi impilo yomuntu uyigqilaza. Yabo. Kumele ukuthi nje umuntu ifaka hloniphi, kumele ukuthi uyigqilaza. Unbelieve mina kwezondo ezo. Yabo. Because umsebenzi wami uNkulunkulu ngale gift aniphe yona. Uma kumele ukuthi ndikuprofete, kumele ukuthi ndikuprofete. Uma kumele ukuthi uma kumele ukuthi ndikusize, kumele ukuthi ndikusize.
ndibhilivela ekulweleni abantu kahle kahle, andibhiliveli ukuthi funeke ndidestroy umuntu. But uma ngaba ke sowusilwa dathula nje enye inyanga ngapha, iyazazi yona, ndiyayazi yabathanda ba live, uzosukela nje sisiphukuphuku esingazi kwanto. Siyazi la sazi khona but asazi deep. Yes, khona information nami ebendicinga. So yena ngokuthathela izinto phezulu ukuthi andiqela ubashaya, uthi ufuna ukudlalela la ku Simba and save life yakhe khona la ku social media. Ngeke unithakathe ngenkukhu mina, andikhathali ukuthi usebenzisa inyoka engakanani, ngeke hlanganise nje into ezibhedayo. So kude wenzazi ngakhona, kude weniphiwe ngakhona. So bafowethu siyabonga, hayi ke sinishiye guys. Abantwana abathi thina Simba sifuna inamba yakho, asazi utholakala kanjani because ilife yanamhlanje siyaba e-social media. Igross yanamhlanje siyaba kuthiwa zindoni konje, sokwaba zi-Uber, yabo. So ilife yanamhlanje nje i-super fast ngendlela esisimanga. Akuseyiyo life yaqala ukuthi into uzobusokola nokuthi kumele uyofika nini eshophini. So uvele ngokungene kwi-app ungene, mongabe ufuna i-information bakwenzakala ntoni eSouth Africa into ethile uyitholaphi. So ngena kwi-Google. So even nawe la ukhona obonayo ukuthi i-protection ziyanigadla into zamandazi bakwenzakalani, cha ibhangela akusosithwalo, uyazifakela nje uyahambe enkonzweni yakho. Futhi mangabe uthanda inkonzo usuke umhle kakhulu kwibhengela. Uma ngabe uthanda inkonzo usuke umhle kakhulu. Mina nikaze ndathi xa ndisenzino ndafaka abathakathi, ndaphinde futhi ndafaka usathane, ndafaka ntoni. Uma ngabe uthanda inkonzo usuke umhle kakhulu mawusebenzisa ibhengela. Andikhathali ukuthi inkonzo yakho kuyiphi indawo, amandla akho azolwe ngamandla akho. Vele bayathakathana ezinkonzweni ngoku, bayathakatha nje because abantu abacawayo most ngabantu abanenhlanhla. Most yabantu abacawayo, most ngabantu abanenhlanhla. So umuntu afika aphuca inhlanhla zakho bayabona abathakatha ukuthi yo lo usazovuka umzwako kwabo, lo usazovusa umzwakhe, lo usazoba isomething elifeini esingeke sikwazi ukuyistopha because izobihamba nalamandla ngapha. So basheshe bayivala lonto. So uma ngabe ucawa nobucawaphi, anixabananga namaca, mina nikhuluma ngoNkulunkulu guys. Anikaze ndacriticize that hayi nguJesus, hayi ngubani bani, ndikhuluma ngoNkulunkulu. And xa nisuke nikhuluma ngoNkulunkulu lisuke ningabhudanga. uNkulunkulu bakhona abantu abavakashela emhlabeni. Akakhethi iskini, akakhethi ukuthi uzalwa nguMaxibheki, akakhethi ukuthi uzalwa ngubani lobedla abantwana pha. Lazi ba ngu-Austin or Abstain or bani lo bedla abantwana nopelu bakhe pha. Yebo. So akakhethi ukuthi kwi-occultic. Uyayibona? So bafowethu papayini yonke into ihambe kahle. Ithi number ithi 0649775263 0649775263. Inyanga ke lena not ukuthi ndiyazimaketha bafowethu, phofu niphiwe ngumprofeti, hayi ukuthi ndiyazimaketha. Bakhona abantu abeza kuSimba vele bebonisiwe, bakhona abantu ekumele baxelelwe, nabantu ezebeya kuJesus. OPetro zebengeke bamazi uJesus, if uJesus wayengafikanga kubo wenza izimanga. Wafike nje isimanga, wafika wasenza sasiyi-1 ukuthi yehlisana inet. uJesus azikho izimanga ezitheni. Mina xa nifika la kundifika ngosiprofeto, ngoba uJesus first abanye abantu basebacabanga ukuthi uJesus wathatha yonke ipower wanyuka nayo wayezulwini iflesh. Iflesh ngiyasemhlabeni uzoba idust mntana sekhaya.
So mina xa nifika ngeziprofetho and zoloko ndizideliver iziprofetho. So kulonyaka lona thina abantu bebhengela soloko sikhuphukile guys. Bayathanda abathandi soloko sikhuphukile, asibancane. Noba bangasibukela phansi kangakanani bathi hayi vele ningo 1.5 ngicabanga uba nezindoni asikho bancinci. Ningabavumeli. Because uNkulunkulu uyakwazi ukuthi kwesinye isikhathi lo amkhulu vela amehlisa ubheleza abhuphe akhuphule lo amncane aye phezulu. So asikho bancane, siyamba ngexesha likaNkulunkulu. Noma uNkulunkulu ngathiwa kanasikhathi, kodwa thina siyamba ngesikhathi sakhe. And singake sivuma ukuthi sihambe sishintsha indlela zethu because abantu befuna ukusuwisa. So niblindele ubufakazi ke guys. Zoloko ndiposta but nama nikho because kubhizi. But Friday ebantwini bamabhangela sobe sisebenza bafowethu, ngizobe nisebenza Friday and izinto zabantu amabhangela abantu bazowathola and bazowabona lamandla la. Nawe ekhaya sothi mna Simba andikho sure ndalingcolisa ibhangela or kwenzakalani, buyisa ibhengela la ukhona, buyisa ibhengela ndiwasebenza zonke. Buyisa ibhengela la ukhona ndiwasebenza zonke, aphinda aqhakaze aphakama yephezulu. Ngoba xa usithi wena walilahla ibhengela sisuke ke sizothetha istory different. Hayi ke mina ndiyathetha masenithetha guys. Kufana nje naxa into inikhathaza, hayi ndiyathetha guys, nonixolela bafethu good nightini. Imini emnandi kwabazonibona emini njalo siyabonga.